I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u The Serbian, Steve HD, mi danas imamo jednu novu igricu na Faceu koja se zove Puppet Soccer Champions. Vidite, igramo sad protiv Balotelija, jedan turnir. Možda će ovaj turnir biti negdje oko 10 ili 11 epizoda, najmanje 9. Tako da trajeće dugo, osim ako ne stignemo sve sutra ili za 2 dana. A ne. Bravo Messi, primio sam gol. To jest, ovdje možete odključati igrače i imate, ja mislim, 13 ili... Da, 13.000 na početku. I vi skupljate za igrače. Ja sam kupio Messija. Vidite, to mi je Messi. Punimo 4-1 već. 5-1, sad lagano igramo. Evo, sad imam 8.000 ako pogodim gol. Eto, 8.000 imam već. Ja sam igrao turnir. Ne, po prečku ste vidjeli gol. Ali ajde Messi da se vrati tu meč, kakvi golovi padaju. Snimat ćemo danas 2 utakmice i sljedeće 2, možda posle toj 3, ne znam. I pobjeda 8-2. Nastavljamo dalje, sada protiv Ajaxa meč. Ne. Ste vidjeli ovaj gol? Kakav gol? Opa! Idemo, to je taj Messi. Ajde Messi! 3-0. Ne. Za malo gol. Da smo malo dobacivanja ovdje. Ajde, snimit ćemo 3 utakmice. Za vas gledajte. Kako gol. Zbog vas. Ja brinem za vas. Ajde. Ide. Evo, sad je opasno. Kakav gol, 5-0. 6-0. 7-0. I to je to, ljudi. Od ove epizode vidimo se u sljedećoj.